kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Levitico, Kapitulo 19, versikulo 18. Di kay agibalas, wano agipampan iti gura, ngam ayatan nyo ti kaarubayo, akas iti panagayatyo iti bagiyo. Siyak ni Yahweh. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Bakit? Anya ngay, kumusta di ipapaarami tang alad? Malmalpasan. Ninayunam ka di darat kan semento? Nasapad ngay may nag-deliver, iso adan-danidan malpas. Kaya't ko amal pa sa dagos na itang alad. Imbaga kadagi ti karpintero, alipasan da dagos. Ay rumbag laan. O sige, taiguloy ko ti trabaho dito opisina. Anya ngay, sukunin ka inton madamdama. Saanan? Matraffic tanto manen. Aglugan naklangan iti chip. Inton kuan, nagadumanan na reklamo. Natapok, naasok, nabangsit. Agreklamo kanto manain. Ang sige man langan. Makaammo ka. Ay, nagkatulakit din ayat agur-ure ang pasaheros dito paradaan. Ay, nagpasuko naglakuman kanila kay kong. Sabay naka-uniform kan naka-hilsak. Diyak makataray ang makiinagaw iti chip. Sumunod na chip. Adun sa ti bakante Ay nani, ay una yan. Agdiin no na nagiti pasaheros. Maribilin! Umay kaglugan na! Ay, Jemat karubang ya driver. Jeep gayam itante ida drive na. Umay kan! Nakareserba titugaw mo dito isango. Inak man langan. Ay, ado talaga ti pasaheros. Aduh talaga ti pasahero ita, mare. Ala, lumugan kan. Pasensya ka na. Makilindet-let ka na. Ada ka di punas mo dita. Nakataptapok mo tayo ti pagtugawak. Ay, wan gaya man niya. Kasano, ure punasak. Natapok lata. Natapok matidalan. Di mat sikat ti hete di opisina pag trabaho mare. Nakadamaga mi ti dayta. Imbaga ni misis ko. Ay na, nakadulakid din. Ay na, tayuki din, napuno to'y jeep mo. Ay, nagadulaki din at chismo sa akaaruban, aya. Ala. Ay na, napuno lang arudan. Wen ka di, mapantayon. Oh, ato ti pletek. Saanan mare, mayamon? Agkaaruba tayo mat? Ay na, agbayadak. Anya ti pagkunkun am kanya, awan kwartana, ha? Mabit lang nga tabariyak na ito 50 pesos mo. Ay, bay amon. Kuko amon. Imbag lang nga inayan mo nga igatang iti bagas. Ay, agyaman ang angarot, mare. Sige, bumaba akon. Lukatan ti ridaw ti jeep mo. Tadyak kayat nga igaman na itagla. Lati aridaw na. Ay, uwan, mare. Mabit lang, talo katak. Simang pat kagaya man bakit? Madlaw kulat ta. Tanauni day ta hills mo. Kat, nalpasan di alad. Nalpasan. Agrubrubaten dagiti trabahador, tagawid dan. Intad kumuten ti sweldo da. Kita agman ti trabaho da. Nalawag pa ilang di taruar, ingka kitain. Mayat mo ti trabaho da. Nalagda. Sige, kayat ko akitaan. Sigurado ak no nalagda. Imposible asan mo kaya ti trabaho da. Lakay, umay ka man dito. Wanya, mayat matlaeng. Nagababa mo tan? Sana kasta ti kayat ko akangato na. Kurang ka di pa iladay ta akangato na. Kayat ko anangat nga to pay. Tadyak kayat amang ti panagchichismis dagiti kakaruba. Di pa'y kat labsan nanti atap ti balay ta. Dayta ti kayat ko. Ayabam dagiti trabahador. Tapay. Ingat nga to da pay ti alad. Namrabiin. Overtime da na. Bayadak ti overtime da. Saan ka di mabalin nga inton bigaten nga ituloy da? Jak kayat ama ipabigat pay daytoy. Ilipas da itan. Ayabam idan. Nay,
Dapay lang dagiti karpintero a pinanawak iti balay da Mari Evelyn. Ay, wala kay. Jak man amo tarabiin. Kat trabaho na pailaang dita. Talaga gaya mapinaaladan dan day ta balay da. Ay, jak man amo iti day ta kaaruba tayo. Kasla ibilbilang na tayo akabusor da. Inlugan ko nga ro dito ni Mari Evelyn iti jeep ko. Imbag ta kayat na tinaglugan. Kat no manipod idi nagbalin a manager, nagbalbaliw ka nung di ugali na. Day tamat nga ro tinadlaw ko itay. Mabainak pa ta nagtapok ti jeep ko. Kan naglatlati pa iti ridaw na. Apay nga nga iglugan mo. Kat karuba nga rod. Saan ka di adag iti agkakaruba ti agsisin na kit kan nagtitinulong. Saan nga amo ni Ma'am Evelyn day ta? Ma'am Evelyn? Kat isumat ka no ti kayat na nga iyawag kan kwa na. Kagura na ka no awan ti ma'am itinagan na. Ay, so matlagayam ta medyo naungat ti rupa na itay. Ta Mari Evelyn tiyawag ko kan kwa na. Amok taon ninton maminsan. Saan ka pailang nagpasada inton bigat lakay? Tapay. Linisan pa dagiti nagtinag asimento kan dardarat iti arubayan tayo. Kan iti atap ti balay. Ado ka de? Kapo iti kinatayag ti alad nga aramidan da. Nagado tinagtinag di ta atap ti balay. Dumagsan day ta atap kat ang mga no bumigay. Awan to pa imot ngamin kwarta ta. Tapatarimaan ta to'y balay tayo. Ay, imbag ada Mari Evelyn. Tanagdakkel lang arudan day ta balay da. Nagpaaramid da pa itinatayag nga alad. Lima pa sak ije balay yung Mari. Kat nakitak je impaaramid mo nga alad. Pudno gayam ana nga to. Wan, talaga nga impalipas ko kadagiti karpentero. Dakkel siguro tinagastos mo ijayan niya. Bayamon di tagastos. Tinapatag, nalpasan di alad mi. Di ka sano daytan, saan mon amatan awan dagiti kaarubam. Iso nga rod ang nagpaaramidak iti alad. Takagburak dagiti kakaruba. Makapakatawa ka mo. Apay kaguram ida. Kasano? Naglaing dangag chismis. Pakibiyaan da amin ang banag. Si kakit di mo. Mayat kit di ati adda kaaruba na. Ay, jak kayat. Kanamon na apay ngayon pangatok ti alad mi? Apay Mare. Tapno jak mangag no kasjay nga agbi-video okay da. Agasam, kanayon? Kud, adda siguro ag birthday Kastamat dagiti kaaruba no adda birthday. Agkakanta da. Pagliw-liwaan damot Ay, kagurak ti kasta nga aramid. Apay, saan da nga mo akasapolak ti maturog? Tada sarrek ko iti opisina? Ay na, siya, kayat ko ti adda kaaruba na. No amugla ko mga awan kaaruba mi ijay nagakaran mi kinilakay ko. Yak ko makayat ijay. Ay, nagboring ti awan ka istoryana. Agyaman pare ha. Tayo nimbitarandak dito yung okasyon dito yung balayo. Ay, kwa pare. Awan okasyon. Kaya't milang kakanta. Kastoy nga minti liw-liwami. Kadagiti padam ya marigrigat. Kailiw konti kastoy pare. Sigamat nga min pare. Di ka mat makikaaruba. Akamumatan ni misis ko. Manager, isuadin na kaya't ang makikakaaruba. Na yun pwede tarak di tabason pare. Basit lang pare. Ta medyo natamaan akon. Wala, isuti ko nam. Umawawagan ni misis ko. Mabit lang tasong batak pare Hello, bakit? Umay naksubunan. Awan pagluga na ka jeep. Damdamagak itay nagpasukon ka. Ngamsaan ko namat. Awan nga ron pagluga na. Medyo nakainumak. Dito'y balay da pari buyet. Ika na mabayin? Nagpuskol ti ruba mamapandi ka? Italaan mo't bakit? Mailiwak mo't akadag iti karuba. Ay agawid kan! Madamdaman, magbibidyo kay kami pa'y. Agawid kan ko na! Ikayat ko, masangputan ka di balay inton madamdama. Ay, awan ka di. Apay nga inayabam ni pari John. Kat, nagsabat kami matita kalsada. Di na yabak. Sigurado nga ung-ung tan-itan ni bakit na. Saan tamang nagtipa ng ungungit na? Talag nga to day taalad da. Ay, ad-ada akagura na ka ni Ma'am Evelyn. Tapay akagura na. Dakas ka di nga wisak nila kay na.
Agkakaruba tayo man. Saan ang maawatan ni Ma'am Evelyn day ta nga ibagbagam? Naragsakto ba ni pari jo na nagkangkantay-tay? Manok anon atawan, asaan ang nagbidyo kay? Anya langan ti ibagbaga dagiti taktao. Chip ka? Amap-mapan ka maki-video kay di ta karubam? Di ka managungungot ta kasta, bakit? Alam kit di da ito impayawid da. Intad ni kumarim da ita. Anya dayta? Karni ti pato ramanam ka no. Pagan anok dayta? Name imas pay jagat-gatang abuo alitson. Apay, di ka na mga agsidsida iti karne? Tayawid mo pay dayta? Sakman langan ti mang sida, no di mo kayat. O sige, sida tama food poison ka. Amang ano narugi ti naglutuan da di ta kusina da. Urayan niya pa iti bagbagam. Amom, naragsak ti adda ka aruba na. Ket uray pa'y lapdan nak. Makikaaruba aklat ta. Makamo ka? Di mo ka di ammo? Anaragragsak ti panagbiag. No ammom ti makilangan iti kaarubam. Lakay! Lakay! Agrain ka! Ano ti mapaspasamak? Aging kinad! Nagpigsan! Ay, unahan! Ay, uray akla maulaw! Diyos ko! Isalakan na kami kumaiti pagkaan! Dagita nakta, bakit? Oh, saan ano day ti balayo? Kayo nga min tinusarami ang materialis na, madam. Daytoy kaaruba yu abalay tinakaro ti damage na. Narba dyan nagtayag nga alad nga impaaramid ta. At dagasawang agdanaad iti day ta abalay, madam. Adda? Wen, madam. Karuba mida. Ay nasaya at taimbagam. Ibagak kadagiti rescuers akakaduak. Tumulong kami, madam. Ayabak matagiti daddo makaruba mi. Tagtitinulong tayo. Hoy, imbaglakit din. Tas si bibiyag di pari dyan nasarakan mi. Wan nga ron, kat naitaray adago si ospital. Nakapsot, nga mamatyak, makalasat. Ay, kasta unay asangit ni Mari Evelyn. Sayang na itaalat ng imparamid da. Sapay nagnato, ngam narbamait. Napigsa ngamin dahi siya aging ginad. Ay, wan nga ron lakay. Isudamat nga agasawa ti kakaruan ana apektaran. Sa dino tayo ayan ko. Anda ka dito ospital, lakay. Malakip ko na. Naging ginaditi napigsa. Ado dagiti nagtitinulong akakaaruba, anang isalakan kan ka. Kunak tumat kan ka, bakit? Nasaya at ti adda ka aruba na. Wan, lakay. Mamati ako ni tiday tangay bagam. Mapanak to agyaman ka dagiti kakaruba. Naawan da. Awanak pat siguron ito'y abiyag. Paayaban ta amin, ida. Tag Thanksgiving tayo iti balay. Nasaya at dahi ta na panunot mo. Bakit? Ay, agyaman kami Ma'am Evelyn, kan pare John. Tainimbitaran na kami iti ito yung okasyon. Tinak man awagan iti Ma'am Evelyn. Evelyn latan, wano Mari Evelyn. Nakapurpormal kamot unay. Kasla saan tayo nga kakaroba. Ay, are. Agyaman na kititulong nyo akakaruba Si kakit di mat pare. Kasla saan tayo magkakaruba. Sino ko mati agtitinulong? No sana da tayo nga kakaruba. Madinagalak man. Awan mo titidaddo maakaruba nga umay. Imbagak mo't kadakwada nga umayda. Ne, addan dagiti kaaruba. Aduda. Ado din na isagana amakan. Kan agoma tayo nga agkakanta. Kunak kan ka anaragsak, ti ado ti kaaruba na, Mare. Wan nga rod, Mare. Italangan amiris ko dayta. Nakumbinsir ko matlaang nila kay ko nga umakar kami iti balay. Sa dino ti pagkakaran nyo? Siyempre, ijay adda kaaruba na Maikaw ak nga awan kaarubak si ka. Wan, maawatan ka. Nadda kaarubam. Adda mang padigukan ka iti sidaan. Gusto ta ko na, Mare.
Nasaya at launay amaadan tayo, iti karuba, tapno ada kasin naranay, iti kanito tirigat. Kat kapya kuma ti agari kada tayo, tapno natalinaay, ti panaglalangan tayo. Papagayam, ditan, ti nagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, iti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 21, versikulo 23. Annadam ti panagsaritam, no kayat mo nga awan pakaisagsagmakam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Anya ka di man ang tilinawlawat mo. Tama ka pungtot ti karuba. Gapo iti kinalawat mo. Arsagid kiti day dya babay, ah. Pudno matanang isit. Anya nga rod no isumat ti pan nakaparaswana. Oy, saan ka man unay anauyaw? Kas kala napintas met. Ulitan man ti imbagam? Idi, imbagam asyak ti kapintasan iti imatang mo. Ita kastakit din ti bagbagam. Kasanukat kastakamat ngamin. Nauyaw ka launay. Di mo ammo amasair met ti tao nga uyawem. Apay kumama sa irda no pudno man ti bagbagak. Saan ka kadimat amasair no ibagada asarang talapayag mo? Tapod numet. Imbag ti sarang, ti kimup ka palapayag. Tadalat tamay bagana. Anya tinadamag ko akinaapam, gapo iti kinasalawasaw mo. Imbagak lang, ngaglang lang a senior citizen, masuron kit den. Anya nga min tinaknakan mo, taimbagam a senior citizen. Katawan pa'y mo 50 na. Ay anya nga rod, kat isuma nga rod ti panagkita. Saan ka man analabid launay? Kaamamat baset ang iwat mo. Intun kuan, nakasarsarak ka di tatimang piwis di tang iwat mo. Ay, saan kumat nga ipalubos, ah? Saan ak mangagsa o no saan ko nakita? Dumngag kakitday iti pamagbagak. Pagsaya atam matlaang. Masarak ka na gita arsagid at tao. Agsakit-kit din tinakamda ka tagpaisumat. Kano dilawanda ka, masaktan ka kadimat. Sa anak nga arsagid, nanang. Ngala, makaammo ka nga raw. Nakitak man nagkuy-kuyog da Kristi kanday dyan nga Edwin. Anya ko man kuyog da. Adda manen sa baling agtartaray di ta utek mo. No nagkuyog dalaang, awan ti Malaysia. Ngam no nag-sweet da ngagsarsarita. Adda anomalya. Kasano ko nag-sweet da ako nam? Di mo lakat madlawan ti sweet ako na. Oy Sonya, saan ka man ngagsarsarita akas ta? Amangan no adda makaidanon ka dakwada? Anya ko man no idanon da. Agpaysumat anakitak a nag-sweet da adwa. No anyaman ti makitkitam dita, saan mon nga iwarwaras? Naawatam? Apay ayang agpada kayo kaninanang, akas laman lada kasaklaunay. Bastaan nadamday tangiwat mo? Saan ka nga agar aramid iti istorya? Ay, ulitak manan. Saanak nga garamid iti istorya, no saan ko nakita. At dan sa man ang istorya ngay naramid ni Sonya. Anya madan ti inaramid na. Makapungtot sa ni Edwin, gapo iti inwarwaras ni Sonya asarita. Oy, bagbagaman day di Sonya. Kanayon kumot abagbagaan. Ngam hay, jakman ammo iti day tao. No kas day nalaang, awan latam mukaon. Imbaga kun day taken kwa na. Ay, awan to ti papasulan na, tadimat dungag. Ay no, jakto la makapagtepal, amangan no matibab ko. Agbabawin to, no ada makaiturod ang mga ramik kan kwa na iti kasta.
Imbag, saan pa nakasarak? Ha, dayta ti sangkay bagak, ngem ipapilit na ti rason na akilaw. Ne, itaman pa'y ngawan ka kuyog mo. Ayan ti kasinsinukit mo. Si kagayam jay kuna da amang iwarwaras iti saan anasayat at damag Aguray ka man. Oy, bimal balasangan ka nga makikuy-kuyog ka iti adda asawa na. Naira na laang anagkuyog kami. Tamay maysa ti pagtrabtrabahuan mi ija ili. Manong ti pangibilbilang akin kwa na. Rason mo lang, dayta. Anya manong. Talagaan narugi ti panagpampanunot mo niya. Tibabon ka man laang Aray ko. Ati ni Bagnak na. Kurang pa'y dayta. Dayto'y pa'y Salbag ka. Kinalaat na kisodyak nakabalas. Agdaran tingiwat ko. Gugunam. Dita ka man langan. Maminsan pa'y tamakitam. Saan na dayta ti maramanam. Sikamot ti masabat ko, sika salawasaw. Nagkabibaw matangiwat mo. Gapo siguro iti kinalaing mong agsaw. Tinibab nakit din ni Christy. Gungunam no saan ka la kumababae, kuktarak tangiwat mo kan. Kayat mo, salawasaw. Ay, ditakan, mabala ko. Hay! Agsao ka pa itisan nga umno, tadaitak day tangiwat mo, salawasaw! Aniyan day tay tsuram. Apay tangiwat mo? Kaslamatan sungot ti kabalyo? Salbag day jay Christy. Tinibab nak, sinipat nakpay. Idarum ko. Idarum mo? Kasanon no idarum na kamet, gapo iti kinachismusam? Awan pa maneknek dasyak tinaggapuan day jay asao. Ado ti makasaksi iti inlawlawat mo. Adda ka din nakakita iti inaramid ni Christy ken ka. Awan, dua kami laeng. Ket, no di na aminen, asinaktan na ka? Daytoy nagkabibaw ang ngiwat ko ti pamaneknek ko. Di nakakinabil, no saan mo ngamin pinadakes? Naimbagan, day takas lasongo ti kabalyo ako na ni Matyaw. O anya, aglawat ka kadipay. Sanak mo't nga aglawat no saan ko nakita nanang. Nakitam laang anaira na anagkuyog da Christy kan Edwin. Nangaramit kan iti sarita. Agpay sumat nga min anagkuyog da. Apay, no adda naira na akakuyog mo di tadalan, kayat ka di asawon day tang adda relasyon yaw. Tak makikuy-kuyog di tadalan. Awan siguro ti mayat ang makikuyog kan ka, gapo iti ugalem. Siyak ti mang lik-lik-lik nanang tamok asan anasayaat. Ngata, sapay kumatapod no day ta imbagam. Ibalakad ko kan ka asaan ka ngaglablabas. Ay saanak ngaglablabas nanang, usto lang ti bagbagak. Ti dakes ket no saan ko nakita. Dayjay ti maday. Oh, anya ka di tikit kita am di tatawa. Tauray mula itil ay day tasakam ngagsirsirip. Kita man, nagkuyog damanan. Kunak tumot. Asino tinakita man nagkuyog ako nam? Nakidya agin sising patatatao Kundi ti babda kanya, ngampud no matimbaga. Adday ta ka manen. Nakitam la nagkuyog da, agsao ka manen. Nasakit tinakam ko iti inaramid da kanya. Tinibabnak ni Christy. Pinagungtanak mat ni Edwin. Nuan yaman ti aramidan da. Awanin bibiyang mo. Saan kan ngaglawlawat? Saanak mat nga aglawat mo awan nakitak. Saan dala nga ipakpakita kanya ti aramid da. Asino ka kuma? Tasaan da nga ipakita ken ka? Naglaing kakit di ang agipapan. Ay Sonia, idila na minsan ti panangibagam nakita man nagkuyog da Christy ken Edwin. Ngam apay ana iwarasan iti entero a barangay dayta nga istorya. Nasakit tinakam ko, iso nga inwaras ko. Nakita ti dua amatak. Ay unay kalakid din aya Sonia. Apay aya anakaro ti kinaman na naom. Imbag tinalaing aso mao ngam ti umal. Jagmot kaya tagbalin nga umal. Sikatay kunada ang narigat ama spelling ti ugali na.
Isuro da ka, ngam natangkan latat ti ulom. Ay, mas dawak no apay ababalawon dak. Awan mo tinakas nga aramid ko. Nagdarom ka no ti asawa ni Edwin. Asino ti indarom na? Kanapay ang nagdarom? Ni kanuson niya ti indarom na. Inwaras na ngamin ang nakita na anagkuyog mananda Edwin kan Kristey. Kaano ka na ti pan nakakita na nagkuyog da? E di na minsan ka no. Aldaw ti Sabadaw. E di la na minsan ngam nagwarasain. Ti alisto na nangiwaras iti istorya. Ay kat nagsursur nga taan ang chismis Oh, ita, idaromdan. Ay, nakababaeng. Dayta nga rod kahit. Naalala ti anak ta. Dayta ket maibarbarangay gapu iti kinalawat. Kasano ngamin ana iwaras ti damag may papan kada Kristi ken Edwin. Ket idile na minsan anakitam ti panagkuyog da. Iti chat, kan text. Anya? Ay unay kan. Ket kasano itan? Papaayaban na kan ni Kapitan? Agpay sumat anak kita. Dayta ti ibagam iti sango ni Kapitan? Sigurado amultaan da ka. Numapanagnakan da asan apudno ti sasawam. Diyan nagdarom ti mabainan tapod no anak kita. Isupay ti madanyos Tamang taktak iti oras. Apay ngamin aya nalaing ka ngagchismis. Anya nga ita? Agsasango kayo ni di barangay hall. Kat sumango agpay sumat. Delikado ka. Kung nati asawa ni Edwin, alimang aldawon apimanaw ni Edwin dito'y lugar tayo. Kung nadala ang apimanaw nakitak nga ron. Apay nga ipapilit mo. Ni Edwin, imbaon ti kumpanya da Bisayas. Kasano nga iso ti nakitam? Ay, sabali ka now. Kaliklikod na mati nakitak akaangkas ni Kristi iti motor. Ay, ado ti mang panaknak ang nakakita asaan ani Edwin ti kaangkas ni Kristi iti motor. Sino ngay nga rod dayjay? Day takot ay kunakan ka. Anya ita ti ibagam kan ni Kapitan no agsasango kayo iti barangay hall. Umay kumamot ni Matyo takadwaan na. Awan pa'y matsuporta na kanya. Ay, masuron kan ka ni Matthew. Masapul ang madusa ka, gapo iti kinalabid mo. Daytoy alalaki ti kadwak idi na minsan nga aldaw. Ni manong ko. Kaslamat nga min ani Edwin ti panagkita. Di mo ba ila napanagnakan? Ngam inwaras mo kit din, babaon iti cellphone mo. Kaliklikod namat nga men. Pagmultaon da ka, tapno saan ka nga agruam. No kumama ibalo ti chismosa, ay ipabalod kan. Ay sorry Kunak kami no ni Edwin tinakita kakaangkas mo. Sakbay nga agiwaras ka, iti saan nga umno adamag, pankampay nga umuna. Sana na maulit. Talaga asaanin ang maulit. Tapag pirmaan ka. No ulitan pa'y, dakdakkel ti multam. Nakaul-ulimag matay balayaw. Ayan ngay nga ta ni Matthew. Di nakpay kinadwa ni barangay hall. Sanak nga tangay ayatan. Imbaga na nga ibain na ka. Tamang ibabain ka kanaw. Ang mga nutim manawan. Nag-awid ijay lugar da. Apay ngay. Ay ayatag ti asawak nanang. Apay ngay pinanawan na. No ay ayatam akas iti ko nam. Apay adi mo tong palantikid daw na ngagbalbaliw ka. Di lakit nagpakanan. Ay, masigurado ka na umakan ka. Gaputan nagmade, ti ugaling. Anya ngay tiramidek nanang. Ay, surudam, katagpakawan ka. Ikarim ngagbalbaliw kan. Apay apimanaw ka, di ka nagpakada kanyak. Di nakmatpatpat yan. Imbagak asar dengan tinagmadi nga ugalim. Ngam di ka mangitaltalet. Ikarik, agbaliw akon. Sana na maulit lakay. Agawin tan. Ipanagnak mo pa iti panagbalbaliw mo. Sakbay asubyan ka. Kasano ang makitam ti panagbalbaliw ko no adayo ka mat. Adumat lang ti mangidanon kanya. Ibagada no nagbalbaliw ka wano saan.
Agkarkariak saan ka di? Intan, agawitan. Nakaikadeng akon. Agsubli akto lang iti balay, no talaga nagbalbaliw kan. Ngam no madamag ko, asaan ka pala nagbalbaliw? Lipatin kan. Intakit din lakay, agawitan. Saan ko akabala na mapukaw ka? Labing itak. Ngam na uma akon iti ugalim. Ala, agawid kan. Sangputan kan to, no agbalbaliw kan. An nadam ti panagsasaom tapno di ka mairubong. Amirisam an naimbag ti ingka isawang tama nga no dayta ti pakaisagmakam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Verge Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 19, Kapitulo 17. No ikam tinapanglaw, kasla ni Yahweh tinangtadam, kat subadan na kanto ti Apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Hay, una yan. Itapay ang traffic da tao. No ka ano agap apura? Relax ka kadilan, bakit? Ay nakasano ang makarelax na kat pumanawon di singirat. Katsak ngay, maladaw ako ni di opisina. Ay nagbisit kip din di kastoy. Ay, mabitlaan bakit ay? Ni, apay abo mabaka. Sa dino ti papanam. Aguray ka lang dita, ha? Ay una yan. Ni, napan na imbalasiw jay bakit ijay kalsada. Unay kat day ti alalaking aya. Takayat nan samot agbalin abanwar. Kasimot na dya, bakit? Marigata na magna. Nagado ang pulis kan traffic enforcers ang mga ibalasiw kan kuana. Si kamanan tinapan naging lalaing anang ibalasiw. Sana pa naging lalaing na dya, bakit? Tinulungak lang dya, bakit? Agab-aban kan dagiti daddo maalugan. Paandaremetan to'y lugan ka. Mare Arlene! Ne, si kamat gayam day ta mga ayab kanya katumartaray. Ay napasensya kan tanaladawak. Na-traffic ak namin. Inururay ka kit nagbayag ka. Adto'y bayad ko. Agyaman nak Mare Arlene. Sige, panawan ka, dapay papanakita. Agyaman nak Mare. Ilistak day to imbayad mo kanya. Ay katwanan Naglagi pa nga interest pay lang day to baybayadam. Wan, mare, amok day ta. Sir Mariao, o may kulinisan day to opisina. Wen man nga rod, tatapilo. Agyaman nakin ka, Ay, si kaman laeng ti kaanusan dito yung opisina. Amin nakakaduam abos dito ikat puro danaungait. Apay ko mga ungtan ka, kat nakasingsingpet ka janitor mi. Ay, kasta ko maami nakapanunutan da, sir. Ngam ni manager, mangibagbaga ak iti kwarta ken kuana tapagbayad di anak ko nga agad adal pay laeng. Ngam di nakinikan. Kasta ka di? Ado ka nun tilon ko dito yung opisina. Manoy ati ka sa pulam tatapilo. Uray 5,000 ko sir. O sige. Sa akong timang pabulot kan ka. Ha? Ay na. Agyaman nak sir. Bayadak tumit langin ton umayabulan. Uray anda interes na. Si kakit dimat. Apay nga interesan tangay. Sige.
Oh, alam da ito 5,000. Imbagla pag tuition ti anak mo. Ay na, agyaman ak, sir. Kanya bakit? Nakasingir ka matlaeng. Wala, sakpay ti ko nam. Asaan ang makasingir kadagiti pautang ko? Saan ka kumamat nga agpa-interes iti dakkel kadagiti pautang mo? Ha, agtal na ka man dito. Apay ko maapakibyangan ti negosyo. Diskartek day ti pa nagpapautang ko. Ibagbagak lang, met. Taka si dagiti papautangam. Ay, awan bibiyang ko kadakwada. Tinaskan kanya. Bayadan da dagiti utang da. Nalpas. Kasyam mo't ati pada matao. Maturog ak man laangan. Makilugan ak tumanan kan kainton bikatan. Taisupay di matipid ko iti plete. Arleng, apay akanayon sa matiti lugar tayo di babae anak akutse. Dyan na siksi, nakabistida ka na yon. Baknang mati ko na ngam kanayon sa mat di tabalayaw. Ay, kano agpapautang day dyan, nana. Isuday jay bagbaga mapagot utangam. Wala na, nagipitak ngamin iti pagpuunak iti grocery store ko iti palengke. So ngay mutang akan kwa na. Mayat ka di matlaang apagutangan day jay. Saan, nana? No kayat mo ti umutang, saan ka nga umututang kan kwa na? Nagdakkel ti interes na. Kasta ka day. Amom ka di ajay laang interes ti baybayadak kan kwa na ita? Wala na. Sapay no maminsan lang asan ka ang makabayad. Ay na, nagadun ti sa una. But ngan na ka nga idarum na ka. Ada ka no kabagyan na a judge. Kabagyan na ni Apo Mayor. Ay, kunakbano na saya at dahi a babae. Saan matgayam? Into no makabayad ak. Jakton umututang kan kwa na. Sa anak ton nga umutang pay. Imbagam kanyak day ta. Wen, ibaga ko na tapno saan ka matamay sagma. Isardeng mo dita fast food tamabisina. Ingka gumatang iti makan. Siyak ti gumatang? Apay. Di mo kunaan ngawan kwartam. Kuang amin. Mabalin ka di asikapay lang ti gumatang ita. Anya? Awan kwartam? Kawan nga rod. Impautang ko kini Tata Pilo. Asino day di at tatapilo? Mano ti interest impautang mo? Janitor mi ni Tata Pilo. Kapay nga interesak tayo lang. Kasi lang nga roden. Apay, anya ka? Bak nang kalaunay, kadi mo interesan dagiti ipapautang mo. Bumabakan. Sikanti kumatang iti kananta. Imbagkan ka, tado ti kwartam. Wala, gaputaan mo ti dumiskarte. Saan akaskan ka, adi mo us-usaran ti panunot mo. Mabsog na kaya day taki naman ang nga asim. Mare Arlene! Mare! Di nakilang mangan, no di mo kaya't nga ipapulis ka. Mari Amelia. Itayak pa'y ngagtuk-tuk-tuk dito'y balayo. Anya ti kayat mo? Idarom ka, ha? Ay, kuha nga min, Mari. Saan ka mat nga minon ang nagpakpakitay din namin sa alawas? Nga imayak nagsingirkan ka? Ilang mga nakmanan? Agbayad kan? Mabalin ka diya sa anak pa'y laang agbayad ita, Mari. Anya saan? Saan ang mabalinda kita nga style mo anak ka utang? Agsaksakit nga min jaborida ko, Mari. Isaban bantayak dito'y balay. Diyak makapanaw tabasit pa'y. Ayawan bibiyang ko? Unay kayo? Saan kayo maibusan iti pambar? Ipudno ti ibagbaghak, Mari. Ada kwartak dito'y. Nga pagpadoktor ko kan kuana. Kan paggatang ko iti agas na. Agbayad kan no di mo kaya't nga idarom ka. Pagbaludan ti pagtinagam adi na oras. Kasya nakadiaya, Mari. Awan ti asi-asi kanya, taamukon ti istylyo. Nagado nga iras-rason nyo, tapno saan kayo makabayad. Ala, agbayad kan, sakbay amapan ka ireklamo dita barangay hulo.
Puunay matday ta, babae. Kunamlan asino ngagsasaaw. Uwan nga rod, nana. Nakita mat nga oray naklain todo dito isang wanan ti balay mi. Ay, di nalaamon ti agpasensya. Awan at talaga ti asi iti puso na, nana. Imbagamot ang masakit ti buridak mo. Ay ngam siningir na kalata. Ay, agbabawi ak nga imutang kan kwa na. Saan na bali, Arlene? Taada ka asi ti Diyos. Saan na abaybayan dagiti kaskada tayo nga awanan. Good morning, sir. Kastamat kan ka, tatapilo. Ay, bayad ako nje binulot ko kan ka, sir. Thank you, Sige lang, awanan nyaman na. Dakil atulong da ito'y, sir. Napag-enroll ko man nje anak ko. Nasayat no kasta. Dito'y opisina. Awan ti sabali nga asitgak no saan laing nga sika. Nalaka ka nga mi nakasarsarita, sir. Oh, apay di ka pa ilan nakarubuat, bakit? Sana kalumor itang aldang. Awan ka di singiram ita. Nakabayad da aminan. Pati ka di interes ket nabayadan dan. Wen, iso nga awanan ti singira. Nakakaskas daw man. Nagadumat idi dagiti pinapautangam. Kasalumat namin. Nagadun dagiti timulad nga agpapautang. Isudan ati pagutangan da, tabas-bas iti interes da. Ay keturay sakmad Nubas ti interes, di jaya kon nga umutang. Amang ano na singsingpet kanan anos pa jag singir. Agtal na ka man dito. Nasayat matkit di, tapno agtalinad kan dito'y balay. Maasikaso mo dagiti ubing. Alay, rumarang arudan, tayin na kon iti trabaho. Nay, dito'y kayo matgayam turo-turo, dito'y palingki amang mangan, sir. Extra Katuen. rice man ditoy. Kunak no ijay restaurant na pang panganan dagiti big boss si pang panganam. Extra rice Sana man akas dito, kada lagi. kwada, tatapilo. Ay, Sa una mga yan. dito na. Kaasimit jay lakay jay igi daw. Ay, wano? Nakaida ni jay. Nabayagan ditaw nga agpalpalamaday ta alakay, sir. Ngadamaasan, ikanda, iti kanan na. Hanggang kaduan na, lablab sandalatan. Tawan mo't siguro maited da. Mabit lang nga tatapilo. Nay, apay, sa dino ti papanam, sir. Mang paisuputak iti makan, taited ko iti dayta alakay. Ay, amangan met no agruam, sir. Saan? Nasayat laon iti tumulong kadag iti kasken kuan amarigrigat. Ay na, urayak lang napasagidan iti dayta nga imbagam, sir. Sige, sikapay laang timangted iti kanin na. Tasak tumat inton sumarunaw. Lakay, sikaman pa ilang ang tagluto. Agkakapsutak mo tan. Ne, apay nga anya ti mapaspasamakan ka. Yak man mo. Nagsakit namin tilikod ko. Idi pa ilang ag-agalat daytoy. Ngamjak laing kaskaso. Nabayag mo't gaya man dayta. Apay nga itamlaan nga ibaga. Ingkakat agluton, tamabisinan dagiti anak ta. O sige, sanak pa lang agtrabaho inton bigat. Takadwaan ka nga agpa-check up iti doktor. Anya, Doktor Adagos. Ay nalakay, maikatumala daytoy. Di ka di madanagan. Awan ni Sir Mario, akalang lang ko itaamangan na. Apay nga taan nag-absent iti trabaho na. Agdaman ninjay lakay nga agpalpala may jay igid. Nabannog siguro nga agkangkanta. Ay, matumban tumanayin nga po iti bisin na. Tuladak man ni Sir Mario. Ikakbamat iti danunggan kanan na. Takaasimay. Kunak tumat ngamin kan ka. Asaan tan ngo may dito ospital. Anyang ita. Naamon tan ti sakit ko. Saan ako nga ba yan? Amelia, di ka man nagsawi ti kasta. Apayasan, di mo ka din ang nagtimbaga ti doktor. Kanser ti sakit ko. Kanser! Nalawag man ti imbagana.
Magasan ka pa eh. Stage 1 pa lang ti cancer mo. Nagbabasit pa'y dagiti anak ko ang mapanawan. Jakpay kaya ti matay na kay. Nakiitak mo't iti ospital ni Amelia kundi asawa na. Nabigbig mo ti asawa na? Dinamag kao. Tay sumot ti kadwa na. Tapay nga daday di ospital nana. Adda kanumot cancer ni Amelia. Anya? Iso nga idinakitak. Ay, agsangsangit ni Amelia. Ay, unay mo't daytan. Maasyanak nga raw, iso nga inasitgak. Iso akid asaritak Uray inapanak idi. Masyanak latamot kan ko ana. Ay, uray siyak. Nakarignaak iti asikan ko ana. No, dalaan ko mamay tulong tayo kan ko ana. Ay, pagkaykaysaan tayo nga ikarikararagan. Dakkel abanag dayta para kan ko ana. Sir Mariaw, nadamag ko tinapasama kini Mrs. Mau. Wan nga rod tata. Ang mayatan, imaganod, tanasapsapa na aman miti sakit na. Dakkel ti kasi ti Diyos kadagiti kasken ka anaanaw sa pinarswana, sir. Ha? Siguro, kaslamit lang idi pinautangan dak, idi panawan nakasapulak. Kasla ti Diyos meten ti pinautangam. Ket ita, apitem ti bayad na ken ka, karamanen interes na. Ha? Makapakatawa ka man, Tata Pilo. Pudno dayta, Sir Mariaw. Pinarswada tayo ti Diyos, tapno agaramid iti nasayaan. Wanya bakit? Kumusta kan? Mayatan na kay. Pumigpig sa akon. Nasayat nga rin nung kasta. Isa ang mabalin mo ti sumrak iti trabaho. Siya kun ti makaamo kadagiti ubing. Sige nga rin, bakit? Naskan nga agi sa ganak iti naimas a merienda. O may nakanubisitaan ni kumarik nga Arlene ka. Ha? Saan ka di nga iso dayta di pinapautangam idi? Wan, iso. Malagip mo pailaan mat. Ketuan. Iso di inung tam idi sana nakabayad kan ka. Ay nalakay. Di mo kuman ipalagip pay dayta kanyak. Sa bali akitan. Sa anak kon akas iti sigod. Nasayat nga rod no kasta. Ramanan nyo daytiin sa ganak a merienda. Ay, umay da kalaang bisitaan no kumustakan. Nagsagana ka matin agado. Siyempre wagas kumutin dayto tapno agyaman iti oras nga impayo para kanya. Ay, awan anyaman na, Amelia. Saan may apakataktakan ti panang bisita mikan ka? Naimbaga ko nana. Cancer-free ak kanon ko na ti doktor. Nagsaya atan no kasta. Ay, Mare Arlene, pasensya kan naungatakan kay di. Naamiris ko asaan gayam anasaya at akaungot mo ti padam a tao. Nga damot bukod na apakasiknan iti biyag. Ay, da kayo at talaga adwa. O sige nana, Mare, agmerienda tayo kit din. Agbalin ka anasaya at iti padam a tao, tapno supapakan na kati Diyos iti bendisyon. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jonna Ribotaso. Isagsagot kada kayo ti ang PBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yung amin papagayam, inta ibasa ti Exodo Kapitulo 20, versikulo 12. Dayawam daamam kan inam,
Tapno na pa o ti panagbiag mo iti daga nga intad ko kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Candy. Sa di numanan ayat ipapanamdo na anak ko. Rumabiin ngam rumwar ka pailaan. Adda nga rod papanak nanang. Kan mabalin ka di. Di da kon biyangan iti anyaman na kayat kong aramidan. Nataeng nga na kon. Iso abaybay andak ko man. Ngam, apay nga men, amasapol arabi iti irurwar mo anak ko. Naglawaan mo't iti aldaw. Gapotawang mo't trabahom ita. Husto nanang! Di daktaktakan iti pagnak. Kan ulitak manan nga ibaga, saan akon nga ubi nga basit, tapno idiktaryo pailaan dagiti masapol nga aramidat. Nawatan nyo? Di mo man kumantagidaksan ti ibagbagak do na anak ko. Madandanagan lang amin para kan Adula amin nga muyo. Panawan kayo manlangan. Istorbo kayo iti pagnami kadagiti gagayam ko. Oh, ato iti sabaw, manang Dona. Umigop ka, tapno mabangaran ka. Agyaman nak Alex. Nagsakit talaga ti ulo. Kasanumat ngamin, nasobraan mat ngamin ang tinagbartak iti rabi eh. Impaturay manan, adi yun amo ti lubong yo. Naimbaglakit din tanasing pati driver ti taxi anang ipaluganan dakan ka. Kat intulod na ka dito balay. No sabali lang nga taday jay. Amang ano pinagaramidan na ka iti may kaniwas. Di ka man agpakalaing manan, Alex. Ah. Saan aga puta si katakay kayat ni nanang kat abuso mo na? Laglagi pam. Nangat nga to ti posisyon ko di pagtrabahuak ngam iti sika. May promotak to manan. Gapo iti kinalaing kong agtrabaho iti opisina. Sika ngay, agpatingga ka rata nakasta. Agramot kan di ta pagadalan apang isursurwam. Gapo taawan mo't arapaap mo iti biyag. Manang, ado ti arapaap ko iti biyag. Ken arapaap ko para kininanang. Sayang laeng. Gaputas saan amakita day di tatang. Gaputa pimusay maten. Ay na, agpatingga ka laangan iti arapaap, Alex. Gaputa awam mo't gungunay mo tapno tunuyam dagita nga arapaap mo. Sana po no day ta, manang Dona. Namnamaak nga adan tumot lang gasat nga itad ti apo kanyak. Kat magunod ko dagiti arapaap ko. Nagadon ita, tinaapit tayo anak natang tatang. Sapay ko mata makatsamba tayo tumanan inton sumaruno. Tapno ada mainayon iti ornong tayo apagadal kunto. Wen nga rod anak ka, ay pasensya ka na. Nabayag ka nagsardeng ka iti panagadal mo. Gapo iti kinarigat iti panagbiag tayo. Maawata, tatang. Tinapatag, makapagtuloy ak matlaang agadal. Sana bale, may salaangan atawan. Ang turpusak ton iti korsok. Baring adan tumat gasat ko, tapno mayaon kayo itinalabas a kinarigat ti panagbiag. Agya manak, takasta ti kapanunuta manak ka. Kat di ka madanagan. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo. Gaputadan umdas nga ornong tayo para iti dayta. Oh, at ti Diyos, Maria ading ka. Agpalami ista. Kabayatan ti panagis istoryata dito'y paraangan ti balay may. Agyaman ak, manang. Ay, makapabang arti uminom iti nalami isit. Gaputan nagdaga ang ti panawan. Aguray ka. Apay ang nagunag ti na ay mau. Adda ka di parikot, ading ka. Awan matkit di manang. Kailaw ka laang. Kan kailaw ko mutan dagiti daduma kakabsat ta. Kayat kun ida makita. Ngam adayuda mat. Dayta nga ta talaga ti pudno arason, ading ko. Wano, tila tasigod aparikot mo, ti pagkaskastaan. Manang, nagsakit ngamin tinakam ko. Dinakpay ambo nga irespeto ni doon ang anak ko. Diyak mo, luan niya launay tinagkurangakan ko na. Tapay nagbalidakas dyan. Sigudon anatangkan ti ulo ti anak mo. Iso asaan ako na mas daaw no apay akas kaya iti ugali na.
Ang sapay la ko matag baliw tumulaang. Sapay la ko mga rod. Takas na ti mapasamak, manang. Masaksakit anak. Lukas jay amariknak, adinak man la kabilangan ti mismo nga anak ko. Ala, di ka madanagan. Tulungan ka mangidaw-dawat iti apo iti daytading ko. Di mo lata sardayan ti mangbagbagakan ko na. Bareng makaamiris tumutlaan. Ay, nagmayatan ti kastoy. Nangaton ti posisyon ko iti opisina mi. Gaputan na promote akmanan. Talaga nga min ang naglainga. Neng, masabat ka nagdayam dito'y dalan, anak ko. Madlaw na karagragsak ka. Ay na, talaga naragsakak, nanang. Mabalin ama-amuan, no niya ti pakaragsakam launay, dona anak. Anya? Ay, awanan bibing nyo. Sige, kita kayo man lang. Una yan ti anak ko. Imbis atulungan nak, amangawit ka dagiti imit ko a grocery. Nang pinanawan nakit din. Nagalas talaga ti ugali da ijay nga anak ko. Dona, anak ko. Ilutam man to'y takyag ko. Ha? Nagsakit nga men, anak bagkat ka dagiti pinalingki kitay. Apay asyak ti baunan nyo ang mangilot iti takyag yun? Saan ang maibagay kanyak ti agilot? Gaputa may sa akon ang manager. Anya? Wala nang. Pudno tinangagyo. May sa akon ang manager iti bangko a pagpapayak. Iso adidak man pagil iluto na kasta. Ha? Unay kan manang. Tanangam kumamot ti panagsasaom tininanang Arig na saan kamatan ang nakabaddak iti daga. Gapo iti dayta ajar mo. Laglagi pam kuma. Inatalata ni nanang. Kat awan ta iti saad ta ita. No saan aga po iti panangisakad na kadata. Kat saan kumot ang nalipatan Ngam ibagbagak laang tipod no? Ay, kayo man lang. Talaga sa anak nga amo ngay respeto ti kapsat mo, Alex. Kasla sa anak nga ina, iti kasjay apa nagsasauna. Jakmat lang maawatan mo apay akas ti ugali ni manang dona, nanang. Muti tatakayag yun. Siya akong ti mangilot. Agyaman Alex, anak ko. Intod maminsan ngamin, ag-tricycle kayo latan. Uno saan? Yuray yulat ta kanyak, tasak ti mapan makicenda. Wan, anak. Katagyaman akan ka. Nasaya at mat, tanaran na akti kaadam dito'y balayaw, doon na kaanakan. Apay ka di, auntie. Ada ka di napatag na ibagayo kanya? Talaga nga ada. Kat sa apay kuma, tadang ganda. Anya ka di, dayta? Bumulod kayo ka di manan iti kwarta? Saan doon na? Kaputa saan ko pa'y mula ang akasapulan. May papanday to'y iti madiapan na kilangan mo iti inam. Ha? Kaya't ko nga ibagakin ka, masaksakitan ni nanang mo, gapo iti mading ay pagpakitam kan ko na. Di mo pa'y matam mo arespetuan. Auntie, Pangaasim doon na kaanakan. Ipariknam kumamat iti inam, ti panangipatag kan panang respeto. Amangan no agbabawi ka, no di ka pa'y lagbalaw. auntie, awan ti madingar aramidak. Dayta ko matilaglagi pa nyo. Overacting lang amin ni nanang. Iso akas dyan, naglaka masaksakitan. Anya, saan akas diya iti kabsat ko? Kasjay, auntie. Oray panat nakakpay itakada kayo. Talaga natangkan ti ulom doon. Natangsit ka. Sapay lako mga rood, taagpaot ti biyag mo. Gapo iti di mo pa nang respeto iti inam. Anya? Ay na, auntie. Kalukwan, dagitang ibagbagayo. Apay ko maasaan ngagpaot ti biyag ko. Nagsalun ata ka tao. Pagkat katawaan daklaan, gapo ka dagitang ibagbagayo. Agbasa ka ngamin iti Biblia balasan ko. Kat masarakam ijay iti bagbagak. Pag nga asim ta respetuam ti inam. Gapo taawan mat apulos ti nagkurangan na kan ka.
gaya manang dona. Naimbag nga oras mo. Ada ka diti amam, Althea. Ada na patag na ibagaktan ko na. Ada manang. Sumrat ka pa'y Iti unang ti pagsaritaan nyo kan ni tata. Saanan? Kayat ko laang ti makilinawag iti amam. Ha? Asino ti sa nga ile, anak ka? Apa di mo pastragay? Saanan? Lakay dyan. Kayat ko laang ti makilinawag kan ka. Pangasim ko mamot manang dona. Irespetum ti ama. Di ka man makibyan? Saan aga po ta si kati agraraman anobya ti kabsat ko kat natangsit kan? Anya? Ala, panawan na kami pailaang dito'y anak ko. Pagsaritaan mi kinimanang mo adona, nuan yaman ti gagara na kanya. Ita, anya ka day ti pagpupungto tamakasta. Tauray kala imay dito'y balay kasla kumilaw dagita madam. Anya ti nakabasulak ken ka? Kasano? Kat man nakibiyang kamot alakay? Anya, kasano ana ibagam ti kasta? Di ka naging didiam mo. Sika tinagipulong ka ni Auntie Marla iti saan mo tapudpud no. Uray saan nga imbaga ni Auntie ammo kasi ka tinagipulong. Imbagak lang mat kiniantim tipud no. Nakakaasi ti inam, gapu iti kanayon mo apanang pagpabain kan kuana. Pasaray makitak at tumartaraigid dagiti luana. Masya nakunay kan kuana. Man nakibiyang kayo ket dia talaga. Padamlaan ti anak mo nga awan nagadalan na. Kasano nga min? Awan mat kwartayo apagadal na. Saan ka akayat atutupan? Doon na balasang ko. Ngamday to'y laang ti maibagakin ka. Kat sapay lako matadumngag ka. Uray saan kami ang nakaadal, ngam amumi tinasaya at nga aramid. Ken amumi nga ikonsideratirik na ti sabali. Saan nakasken ka? Bagim lang ti amom. Natangig ken managimbubukod ka. Anya? Dagiti awanan bain. Pinabainan nakit din da dyan lakay dyan. Diyak mo palabas da ito. Ibagak tinaramid da nga agama ka ni Alex. Tapno madadaon da iti imatang di kabs. Ha? Ada na partak alugan asumungad. Madaman! Ay na! Alex, anak ko! Nagkakasi talaga ti kabsat mo. Nakaruti pan nakadangran na. Gapoy ti pan nakadungpar na iti lugan. Wala ro ganan. Ngam sapay lako ma. Tamalasatan ni manang daytoy ana pagtingnan. Saan na bale? Saan mat nga intarayan ti nakadungpar ken kuana? Kalat ka nung amin ang bimalasiw iti kalsada ti kabsat ko. Sapay la ko takas agpaiso anak ko. Uray kas jay nagalas dagiti impagpakita na kanyak nga inayo. Iba't patagkulatan ni Dona kabsat mo. Amok day tananan. Isungag kanarag tayo para iti kabsat ko. Awan imposible kini Apo Diyos, nanang. Nakakaasi tilangan ni manang Dona, Alex. Diyak laing pagarup. Na-aksidente gayam iti panaggapo na ijibalay. Wen nga rod, Althea. Pasensyaan nyo lakuman ni manang ko. Gapo iti inaramid na kinitata dyan. Saan mo't nagimula iti sakit tinakam, ti amak? Iso nga amok ang mapakawan na ti kabsat mo. Yung saan ko mapayla ang aray taaba ng kipagsaritaan ka, Alex. Tinaskan ita. Agtitinulong tayo amang idaw-dawat iti pa nakaispal ni manang Dona. Agyaman na, Althea. Umay ka. Mapanta iti chapel da ito yung ospital. Kumustan ti kasasaan ni Dona, Maria ading ko. Obserbaran pala ang dagiti doktor manang. Masapol ka no ama kapuot. Tano saan? Amagan no agbalin ako mati kasasaad ita ti anak ko. Mala, agtitinulong tayo amang idaw-dawat iti apo. Iti pan nakaispal ni Dona. Barang makaamiris, kapo iti kastoy ang napagtag na kat agbaliw tumatan. Uwan manang, kat sapay la ko ma. Tamakalasat pa iti anak ko, iti da ito yapan naka-aksidente na. Naurekas jay amadi, ti pakpakita kanyak ti anak ko. Ipatpatag ko lata ti ka anak manang. Welcome home, Manang Dona.
Kamaudyanan na, nakawid ka matlaangan dito'y balay. Kalpasan ti sumagmamano abulan, apa nagtalinaid mo di ospital. Wan, ading ko. Naragsak kami amin. Gaputan nagimbag ka matlaangan. Agyaman na kada kayo. Nangruna kada kayo, nanang. Oray maditi ugalik. Di nakatabi na ibayan. Imparik na yung lagtati pamatag yung kanyak. Gapot-tapod no anapatag ka kada kami, anak ko. Pakawanan nak, nanang. Maditi ugali nga impakita kada kayo. Ngam gapo itikas diyan na pasama. Namiris ko amin ang nagbidotak. Diyak kayo timatay adagos asana nagbalbaliw. Kadagya mo na kiti Diyos. Gaputay ni ka nagpaitigundaway ko amang sulnit. Kadag iti amin ang nagkurangan ka nagbidotak kada kayo. Kastamat din kadag iti sa bali at tao. Maragsakan ak, gapo kadag ita amang manggagkukan ka, anak ko. Sigurado. Agbalin tayo na naragsak. Gapo iti panagbalbaliw mon, manang. Di tayo urayan adakes ti mapagteng tayo sakbay ngagbalbaliw tayo. Papagayam, di tan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.